leri dyambu a hi ra ka va munhu. Ku na ku nyika kun'wanyani a hi ku hanana eku phuva. Ku na ku boyfrienda kun'wanyani a hi ku rhandza evudegere evupari. Na ku vona kwala xibedzaneni kwala vhalo kwala TOT. NSFAS ya ku hoxela 2.5 na cheri ya wena va yi hoxele 2.5 ivi ya teka 1.5 ya wena i nyika cheri. A ku va a foti cheri, listen young man i nge n'wi teki yaloyi nga yaloyi i mpfikitaka swibedana swa mfumo na yena kwala TOT a nsati wa wena wa hina hi nga la yaloyi ta tlhela ku tshike bot loko se va maraji va fikile. Hlayisa mali ya wena leyi mfumo yi ku nyikaka wona mfana wa mina. Dyana mali ya wena loko ku ri ku swi komba ku nwa byala fambana mi sukela ku diza vavasati va hina ni vula cheri yaleyo ya wena nsati wa hina loyo wa swisisa. Hayi mani swin'wana nga ku mo loyiwa n'wina hafo i mi kuma mali yo ri nga phela NSFAS swi fana na mutswari wa swisisa. Loko mi ri kwala mi va makwenu mi vana va NSFAS yi nga loyiwa mali wa sisi wa wena na we yi ku nyika mali we teka hafu ya mali yi nga we i nyika sisi wa wena. A wo hlayisa va ku hi caring ya mababa hi mfo dyana mali ya wena leyi nyikiwaka hi mfumo kwalaho. Oh follow yo sis You're landless.